آهنگ و ترانه از هر پهلوی وصل است به زندگی ما. در همه گونه حالت و وضعیت خود ما آهنگ‌های پسندیده داریم که گوش کردن آنها حالمون رو از این رو به آن رو میکنند. درست است که قسم زیادی از آهنگ‌ها در آمیزش و یکجایگی صدای اسباب‌های موسیقی آماده شدند، ولی باید اقرار شد که طرفدار و شنونده نوایی که از اسباب موسیقی فورتپیانو میبراید زیادتر است. هم در یکجایگی با دیگر نوع سازهای موسیقی و هم در علاهیدگی خیلی صدای شنیدنی دارد فورتپیانو. سلام دوستان، این نشر برنامه با هم وارد میشویم به دنیای زیبای موسیقی و از تاریخ پیدایش این نوع اسباب موسیقی براتون خواهیم گفت. از اونی که چگونه اختراع شد و از زمان اختراع نمایش چگونه بود و آیا صدای پیانین هم از همان دوره به مثل امروز بود یا نه. میدونم میان شما هم کم نیست نفرانی که مفتون صدای فورتپیانو باشد. پس نزد اکران‌های خود به راحت نشینید تا با هم به این سوال‌ها پاسخ پیدا سازیم و ببینیم که از کجا پیدا شده تا به کجا رسیده است فورتپیانو. در زمانهای خیلی قدیم، تقریباً سالهای 570 میلادی، در یونان قدیم دانشمندی بزرگ پیفاگور در برابر آموزش و اختراع‌های علمی خود باز یک نوع اسباب موسیقی را هم اختراع کرد. این اسباب چنین شکل داشت. در آن از قسمت پایانی به بالا رسمانی مخصوص نصب کرده شده بود و نام این اسباب موسیقی مونوخورد بود. بعد از این الکی پیدا شد کلاویکورد و کلاویسین. در حقیقت بروقتر از همه کلاویکورد، بعداً کلاویسین و پس آن فورتپیانو پیدا شده بود. در کلاویکورد و فورتپیانو ضربه به سیم رسیده در کلاویسین باشد، سیم به واسطه پر صدا میداد. البته که کلاویکورد و کلاویسین نمای دیگرگونه داشتند. در این اسباب‌های موسیقی الکی کلیدها به مانند فورتپیانو امروزه دیده میشد. ما در محیط اطراف خود صداهای طبیعی گوناگون رو میشنویم. این صداها که در کوچه و خیابان و یا کارگاه به گوشمان میرسند شاید نه همه حالت فورم باشند. بعضا گوشخراش و یا حتی ناراحت کننده نیز هستند. برای همین، یعنی برای حداقل چند لحظه فارغ بودن از مشکلات های روزگار به دنیای تصورات و تخیلات وارد شدن، صداهای اسباب‌های موسیقی به خصوص فورتپیانو برایمان کمک خوبی میکند و برطرف کردن این حالت‌ها و برای انسانیت بخشیدن غذای معنوی سبب به اختراع چنین دستگاه و یا اسباب‌های موسیقی شده است. دوره به دوره باشد صداها شنیدنی‌تر و طرز استفاده اسباب‌ها راحت‌تر می‌شد. مثلا در هر مرحله، یعنی از تاریخ پیدایش فورتپیانو تا به امروز به آن الهه‌های نو به نو وارد کرده شد که بیشتر از همه این الهه‌ها و دیگرگونی‌ها به صدای آن تاثیررسان بود. اصلا تفاوتی کلاویکورد از فورتپیانو در آن بود که کلاویکورد صدای خیلی پست داشت. شاید نوازندگان نمیتوانستند که تمام احساس و قابلیت داشته خود را با بلند کردن صدای این ساز موسیقی به شنونده نشان بدهند. یعنی کلاویکورد چنین قابلیت را نداشت. یکی از استادان ایتالیایی بارتولومئو کریستوفوری که سالهای 1700 همین اسباب را در اساس همون اسباب‌های کلاویسین و کلاویکورد ساخت. همین اسباب‌های کلاویسین و کلاویکورد یک چند کمبودی داشتند که در اسباب فورتپیانو این کمبودی‌ها اصلاح شد. این اختراع بارتولومئو کریستوفوری در اول برای شخصان مسئول و موسیقی‌شناسان پسند نآمد، چون صدادهی آن نسبت به کلاویکورد و کلاویسین کمی دغل بود. در قصه‌های پیدایش فورتپیانو چنین آمده است که وقتی معرفی و رد شدن فورتپیانو که در یک مهمانی صورت گرفته بود، حاضرین نمی‌دانستند که چگونه سازی آینده‌دار را رد می‌کنند. شاید خود اختراع کننده هم از این بی‌خبر بود، ولی با همین ماجرا به پایان نرسید. کار کار شد و دوباره به نزد استادان موسیقی آوردند تا زمانی که هم صدا درست شد و هم آهنگسازان مشهور آن را قبول کردند. کلمه فورت به معنای بلند و پیانو پست آمده است و گفته شده است که بعد از اولین پیشنهاد تقریباً 20 سال طول کشید تا اینکه فورتپیانو را همچون ساز موسیقی قبول نمایند. حتی بعد از پذیرفته شدن هم مدتی درازی کلاویسین جای خود را با اسباب نو عوض نکرد. اما سخن آخرین را آهنگسازان گفتند، یعنی در وقت‌های اخیر بیشتر برای فورتپیانو اثرها ایجاد می‌کردند. اثرهای اولین رو برای فورتپیانو موزارت، بتهوون و بعضی از همعصران آنها ایجاد نموده است. کنسرت‌های برای فورتپیانو نوشته بتهوون، شومان، گیرک و چایکوفسکی نمونه از کنسرت‌های بهترین برای این ساز حسابیده می‌شود.
ин сози мусиқии аврупоӣ аллакай дар қисми зиёде аз манотиқи ҷаҳон маъруф шуда буд. Бо истифода аз садои фортепиано барои филмҳо чӣ ҳунарӣ ва чӣ тасвирӣ оҳангҳое месохтанд, ки он оҳангҳо дар хотираи ҳар яки мову шумо ба хубӣ нақш бастааст. Масалан, бегуфтани исми филм ва қаҳрамонҳои он агар оҳангашро кӯшиши тақлид кардан кунем, ҳатман ки нафари муқобил назарамонро мефаҳмад. Яъне дар баробари сюжаи филм, кори ҳунармандону гурӯҳи корӣ нақши мусиқӣ барои маъруфу хотирмон шудани як филм хеле муҳим аст. махсусан садои фортепианоро, ки тақрибан дар тамоми филмҳои маъруф истифода шудааст. навои фортепиано сюжаи филмро мукаммал мекунад. Шунидани садои он бошад ба амиқтарин нуқтаи қалб таъсир расон аст. Дар солҳои баъдӣ вақте ки фортепиано бо хуб садоӣ маъруф гардид, аллакай дар баробари навозандагон шунавандагон низ ҳаловати хоса мебурданд аз шунидани оҳангҳои фортепиано. Чун навозанда метавонист ки тамоми нерӯи доштаи худро бо техникаи баланд ба кор бурда иҷро дошта бошад ва шунаванда ҳам бо ҳамин гуна ҷазобият бо дарк аз ҳиссу эҳсоси иҷрокунанда оҳанг бишнавад. Ҳамин буд ки асарҳои бузург ва хеле ҷазоб барои фортепиано аз ҷониби оҳангсозони машҳур эҷод гардид ва онҳо исми худро дар таърихи мусиқӣ бо корҳои мондагор сабт карданд. композиторҳои бузурги ҷаҳон, Бетховен, Моцарт, Гайден, вақте ки фортепиано пайдо шуд, дар фортепиано бисёртар кӯшиш карданд ки асар нависанд. мо медонем зиёда аз ҳазор асарҳое ки ва ёд навистанд то ҳоло дар раванди таълим ҳам, дар раванди эҷодӣ истифода бурда мешавад. Фортепиано ҳам дар раванди эҷодӣ, ҳам дар раванди таълимӣ хусусан дар Тоҷикистон бисёр нақши зиёд мебозад, аз барое ки ҳамаи ҳамон асбобҳое ки ҳаст, мисол скрипка бошад ё ки овозхоно бошад, бояд фортепианоро омӯзанд, барое ки ин барои ва ё кӯмак мерасад барои фаҳмидани мусиқии ҳам классикӣ, ҳам эстрадӣ, ҳам анъанавӣ. Дар замони муосир ки дигар фортепианоро шоҳи асбобҳои мусиқӣ ном мебаранд, чун ҳам аз ҷиҳати садо ва ҳам аз ҷиҳати ҳаҷм баландтару бузургтар аз тамоми асбобҳои мусиқӣ аст. Дар муассисаҳои олӣ ва миёнаи ҷумҳурии мо низ ба таври васеъ аз ин сози аврупоӣ истифода мебаранд. Ҳатто шуъбаҳои махсусе ҳаст, ки хоҳишмандон метавонанд таҳсил карда ҳуҷҷати мутахассиси касбии асбоби фортепианоро ба худ гиранд. Яъне аз садсолаҳо қабл то имрӯз на танҳо ба хубӣ боқӣ монда, балки хеле маъруф шудаву ба дараҷаи баланди рушд расидааст. ин сози мусиқӣ чун ба тамоми ҷаҳон шоха паҳн кард, бояд гуфт, ки дар асарҳои худ оҳангсозони машҳури тоҷик ҳам аз он истифода мекарданд. Асарҳои бузургони санъатро иҷро карда худ низ нав ба нав эҷод мекарданд, ки дар якҷоягӣ аз ҳамаи онҳо имрӯз омӯзишгирандагони мусиқӣ истифода мебаранд. Фортепиано дар бисёр шаклҳо истифода бурда мешавад, ҳам дар ансамблҳо, ҳамчун ҳастанд асарҳое ки бо ҳамсадои оркестри симфонӣ, фортепиано ва оркестри симфонӣ садо метиҳанд. ҳам мо бисёр композиторони тоҷик дорем, ки барои фортепиано асар нависанд. Мо ҳамкорӣ мекунем бо иттифоқи композиторон, ки ба мо асарҳои нав бо пешниҳод мекунанд. Мо кӯшиш мекунем, ки дар чорабиниҳову консертҳо ино навозем, иҷро кунем. дар консерваторияи миллии Тоҷикистон дар дилхоҳ самти мусиқии мутахассисони касбиро омода мекунанд ва аз рӯи ихтисоси фортепиано низ ба хоҳишмандон дарс гузашта мешавад. шуъбаи фортепианои консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов таърихи тақрибан 50 сола дорад. соли 2003 консерватория таъсис ёфт дар асоси факултети иҷрокунандагӣ, ки дар институти санъат буд.
ҳам кафедра зиёда аз 50 сол таърих дорад. Дар институти санъат аввал буд, баъд вақте ки 2003 консерватория таъсис ёфт, ба консерватория омад. нафароне ки дар ин даргоҳ таҳсил мекунанд қисми зиёдашон иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ва дигар озмуну фестивалҳои мусиқӣ мебошанд ва бояд гуфт ки дар ин озмуни ҷумҳуриявӣ номинатсияи махсус барои асбоби фортепиано низ ҳаст. Чӣ мо медонем, озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман 5 сол рафта истодааст ва дар ҳамин давра мо қариб ки 10 нафар омӯзгору донишҷӯёни кафедраи мо ғолиби ҳамин озмун шуданд. Мисол соли 2023 2 нафар Шокирзода Муҳаммад ва Хоҷиев Мурод ҷоҳои якуму дуюм гирифтанд аз рӯи асбоби фортепиано. Дар даври сеюм ва ё консерт барои фортепиано ва оркестри симфонӣ навохтанд ва ғолиб шуданд. Дар соли 2024 бошад, мо 3 нафар донишҷӯ ғолиб шуданд. Абдуллоҳ Ҷалолиддин шоҳҷоиза, Қодир ва Карина якум ҷой ва Али ва Азиза сеюм ҷой гирифтанд. акнун аз куҷо то куҷо шурӯъ мекунем аз садои пасти клавиакорд ки дар ҷои серодан ва ҳатто дар миёни кӯча агар навохта мешуд, садояш тақрибан ба гӯш намерасид. Расид ба ҷое ки аз ҳама садои баландро касб карду махсус гардид барои барномаҳои консертӣ ва маконҳои серодам. Аз он ҷое ки дар ҳудуди як минтақа пайдо шуд, расид ба ҷое ки ба мусиқии ҷаҳонӣ ҳамроҳ шуду ҳазорҳо ҳазор нафар ҳам шунаванда ва ҳам иҷрокунандаи ин сози мусиқӣ гаштанд. Аз садои хеле паст ки доираи муайяне аз одамон танҳо метавонистанд бишнаванд, расид ба он ҷое ки фортепиано ба гӯши тамоми мардуми ҷаҳон расид. Бо барнома аз куҷо то куҷо ҳамроҳи шумо будем дӯстон. Фурсати фарҷом аст ва бо мавзӯъҳои нав ба нав дар наздиктарин фурсат ҳамроҳиятон хоҳем кард. феълан то дидори баъдӣ.